Yego twongeye kandi gushima Imana iduhaye uyu mwanya kubwo kugaruka kuri kamera zacu kugira ngo tugire ikindi tubabwira naco nanone c'ubuhamya co gushima Imana n'ibyo Imana yadukoreye. Ni ya channel yanyu ni Ruhanama TV1, mukore subscribe, mukore share, mukore comment, muzagenda mubona byinshi bizabafasha namwe kuko mukora byinshi natwe bikadufasha. Rero uyu munsi tugarutse kubabwira ubuhamya kandi Imana yadukoreye n'iby'Imana yadukoresheje. Ndababwira bimwe ikintu Imana yadukoresheje muri iryo jambo, ariko uyu munsi no gushima Imana ku by'Imana yakoze no gushimira abantu ku byo badukoreye. Ni ikijanye n'intambara zabaye iri yaruguru iwacu, ubwoko bwacu buragambanirwa bw'abanyamurenge, nta utazi uko byagenze. Bumaze kugambanirwa butangira kwicwa, buraraswa, burangazwa, abandi baratemagurwa, abandi batwikirwa mu mazu, igihugu kirasenyuka. Kimaze gusenyuka nje ndi mu batabaye, ndatabara ndagenda ngera ruguru. Mibunda nibwo yari hayisenyuka, nibwo nje nageze ruguru ku bwa leta Semahurungure. Twasanze twebwe yatabarutse Peasoname, mugani w'Abafaransa, Imana imuhira uko ry'abagabo ryiza. Yari umugabo w'ubwoko, yari umugabo ukunda ubwoko, yari umugabo utavirira ubwoko, kandi burya umuntu ikinda akunda kenshi nico kikunda no kumuhitana. Yari umugabo. Hanyuma tumaze kurenga ruguru twahuriye n'abandi mu Mibunda, turatabara kuko abandi batabara ubwoko bwabo. Tumaze gushika twahurira n'intambara zikomeye nyinshi za Mayimayi ivanze na FDLR, ivanze na Red Tabara. Ico nashatse kuvuga ntaho gitandukaniye na ya angle yivuga butumwa y'Imana yagiye dukoresha nababwiye ubushize, nubundi n'Imana yagiye dushoboza kuko gukunda ubwoko bwawe biri muri bimwe Bibiliya yemera. Kwanga ubwoko bwawe ni icyaha, ninko kwica, ninko kwiba, ninko kuroga. Kuvirira ubwoko bwawe Imana yaguhaye, ugata ubwoko Imana yakuremye, kavuga ngo wowe uzoba umunyamurenge, tuzoba umurundi, kavuga ngo wowe uzoba umunyafrika, tuzoba umuzungu, kavuga ngo wowe kugeza muri famiye Imana, kavuga ngo wowe uri umusita nturi umunyabyinshi, kavuga ngo wowe uri umunyabyinshi nturi umusegege. Aho Imana iguhitiyemo ukwiye kuhagira akamaro mu gihugu ituranye nabo mwisi, ndetse ukarenga imipaka ukagira n'akamaro no kuyindi miryango, ariko uhereye mwaso gokuru wawe, muri famiye yanyu, mu murara wanyu, kugeza handi. Ni muri urwo rwego nje natabaye kugira ngo ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bwoye gusuzugurwa, bwoye gutemagurwa, kibaho kicitwa umugabo, kigenda ngihumeka. Ni muri urwo rwego natabayemo kuko byandayemo birananira. Ndahaguruka nsiga umugore n'umwana, ndatabara mva muri Kenya ndagenda ndarenga ruguru iwacu. Maze kugera iwacu nsanga abandi ku rugamba, abo twari turi kumwe, mbasanga mu Mibunda. Turwana tutagira imbunde, ari bene zo kwitabara, bene kwa kundi bazavuga ngo umuntu ukamira ifu azamenya kwishugurikira ku rugamba. Ukaba wavuga ngo murarwana ushakisha isasu ryaduye kugeza urifashe ari ryo wongera kurasisha undi yaduye. Niko byari bisa, niko byari bimeze, kuko nta na hamwe twabonaga isasu, nta na hamwe twakuraga uwo dutabara. Twe turi ubwoko busa n'ubwagambaniwe n'isi, niko nobyita. Nta butabazi twagiraga, titwagiraga aho twokura imbunda, titwagiraga aho twokura isasu. Kwari ukuvuga ngo gutega amajosi bateme, kakuri uyu musaza yavuze Fandered Makanika, aruhuke nk'abagabo, yarakoze mu gice. Jewe twarabanye mu bijabo, yari umugabo, yakundaga abantu, yaradukundaga,
yagazagera kuri foreni twese akatuganiriza kandi mu buryo bwa gisirikare. Kiongozi nkuriya yari umuntu ukomeye utinyitse, ariko akatwegera agashaka kumenya ikibazo buri mwana wese afite kugeza ku isogesi, nimba hari ubushobozi bwo kuzigura, kuko yakundaga ingabo ze, yakundaga abahungu b'abanyamurenge, yakundaga abahungu bagendanye. Yagaza tubwira ngo azatangazwa ngo n'umuntu ngo uzuvirira abana, ngo azatangazwa n'umuntu ngo udakunda ubwoko bwacu. Ati nitwe bwoko bwonyine bwangwa hafi n'isi yose, buza buterwa isi kamenya ukuri ko ari twe tuhaye dushira, ariko isi ntiturengere. Ati twamara kumenya ko isi yose itahaye turengera, natwe ubwacu tugasa n'abiyanze, ati tukagira bamwe basa naho batumva ubwoko bwacu icarico. Ico gihe rero turatabara, jewe nari mu Mibunda, nkabana ico gihe na Fande Gakunzi ni wari kiongozi, n'abandi bagabo twagiye tubana barimo ba Fande Nkiriho batabarutse, nibaruhuke neza. N'abagabo bari abagabo b'ubwoko, tuzahora tubatekereza tubibuka, kuko bari abagabo batanze amaraso yabo, banze guhindukira bari ibitsire. Yagaza tumbira umwanzi nta sasu riri mu mbunda ririmwe, akavuga ngo ntawuhindukira kuri kano karango. Baruhuke bari abagabo. Turabana, turagendana, turakomezanya mu kazi. Umunsi aduyi wa nyuma Mibundi turangiriraho, ni nawo umunsi Fande Nkiriho yatabarutse. Uwo munsi nije wari imbere, tuja muri patru, hanyuma duhura n'aduyi nawe yaje ijoro acibibira, aturuka inzira za Bikuba, undi aturuka inzira za Mibunda kwitara, undi aturuka inzira ya Rugabano, undi ari we Katanyama leta ya Kongo, ica mu bisambo bya Mikenke, iramanuka iseruka hitwa ku Murambi kwa Muringa mu Marunde, iramanuka ikuka aho twabaga hitwa Igasiro kwa Muzehe mu Nganga, yika muri Mukururuzi, izamuka inzira irengera mu irango ryaho bita ngo ni kwa Kondemo umugabo w'abadahurwa, nayo duturuka mu Rubavu. Jewe wari ufite ingabo nari ngiye muri patru, abana nari mfite imbere, duhita duhura n'aduyi, dutangira kurwana. Fande Nkiriho niwo musa atabaruka, arampamagara ku Combo, mubwira ko aduyi yatwatakinze kandi yaje afite yaciye inzira nyinshi. Ndabivuga nenda kuganisha ku buhamya bwanje, nzababwira ayo makuru n'uburyo twagambaniwe, nzababwira amakuru, mbabwira inzandiko twigeze gufata zirimo zimwe za Monisco, inama Monisco yagiye ikorana na Bakitenge mu Minembwe, zimwe n'abariya ba Mutetezi Kibukira. Izo twazifatanye umushefu witwa Kagesha w'umupfurero ku Gatongo, ari uzifite, twazimufatanye azifite munsi turwana ku Gatongo. Imana iradufasha, Imana ibana n'ubwoko bwacu. Uwo munsi turarwana, aduyi atubana mwinshi, baradufurakinga, bamwe baca inzira Rugabano baduseruka mu mbavu, abaciye inzira y'Igasire n'ubwo twari turwana baduturutse imbere, abaciye inzira ituruka za Gasiro n'abinutse kwitara nabo baduturuka mu rundi Rubavu, dusigara hagati. Tumaze gusigara hagati, nari mfite abasirikare 12 imbere, abana twari kumwe imbere, nanje wa 13 ngira ngo niba ntibeshe. Aduyi atubana mwinshi, ibikoresho ari bikeya, amasasa ari make. Amaze kutubana mwinshi, mbwira Fande Nkiriho nti noneho aduyi yaciye inzira zigera kuri 4, wewe uca inzira yo hasi ntuca inzira y'irango, kuko deja Katanyama nayo arizo ngabo za Kongo zari zimaze kujenga imbunde za Musada mu irango inyuma yacu. Irango twatambutse dushoreye aduyi, ihaye turasa iduturutse inyuma. Ariko Imana iradufasha, imbunde za Musada z'amakompora barimo batera n'izi mbunde za 12 bari baturasa zikaturenga, noneho zigashikira na mayimayi duhanganye imbere yacu, basa naho babadufashije, babara bazahaza mu buryo bw'amakompora haturenga mu irango, yarenguka akitura muri aduyi, basa naho badufashije kubarwanya, kuko batarimo bumvikana mu buryo bw'ibyombo bawasiriyana ngo bababwire uburyo bategerezwa twebwe kuturasa bakatumara. Turabana, Fande Nkiriho arambwira ngo aciye inzira y'irango, ndamubwira ndi wica inzira y'irango ko ndabona aduyi hayi turasa iri muri iryo top, inzira yo hasi. Aca inzira yo hasi ariko asegura ashaka kurasa muri rya rango, oro aduyi yamutanze muri iyo nzira, ihaye mureba uburyo hayaza.
yari umugabo w'umunyamutima yarimo yiruka imbere afite icombo, akabana na escort wari hafi n'izindi ngabo basa n'abazisumbije intambwe. Fande Nkiriho ahurutse yahise ahurukira kuri aduyi, aramurasa amasasu 2 y'amashini gani, naho niho Fande Nkiriho yaguye, aratabaruka. Yari umugabo naruhuke, yakundaga abasirikare. Fande Nkiriho ndiyoviririye undi mugabo, muvuze ngo nukwinjira kano gashigo. Nkiriho yari umugabo wosubiye inyuma, yari umugabo naruhuke. Ndamushimira iminsi twagendanye, yanyeretse urukundo nka kiongozi wanje, yanyeretse urukundo nk'umugabo w'umunyamurenge twari dusangiye, yampamagaraga kenshi n'igihe dutashe wenda tuvuye ku ntambara cyangwa dufite iyo twiriwe mu mapatro, yarampamagaraga mu ijoro agatuma umwana ngo nagende abwire Ruhana maze hano tugakunda kwicarana, akambwira ngo ese nzambona runo rugamba tuzorushobozwa niki twebwe tutagira uwo dutabara, tutagira uwo turengera, tukagira uko tuganira. Kamubwira ngo tuzoza dukomeza dusenga Imana, ntawe uzumenya inzira z'Imana izoturengera cyangwa nitaturengera n'igihe cyo gupfa kwacu cageze tuzopfa, kimwe muri byo kizokunda, nitudakira tuzashira. Ndamushimira urukundo yangaragarije, ndamushimira uburyo yambere kiongozi muzima. Imana imuha umugisha, yabiwe Imana ibaha umugisha. Fande Nkiriho ndamwibuka nk'umugabo utarasubiraga inyuma, yari umugabo w'ubwoko bwacu. Tukomeza kurwana tugere za Minembwe, ibindi biongozi twari turi kumwe bararaswa basha kwivuza. Fande Ndori ariwe kiongozi wundi twari turi kumwe, ndamushimira n'umugabo n'ubari ku rugamba, araraswa aduta kwa uwanja mu Bukehwa, kandi kurasirwa kiongozi mu Bukehwa nugucibwa amaboko niko nobyita. Aradusiga aja kuvurwa, dusigarana bwa Bukehwa bwacu. Turakomeza zirya ntambara zose nzobabwira amakuru arambuye mu kiganiro c'ubutaha. Za Gakangara twubarara ku muhana wa Gakangara, tukarwana kuva ku wa mbere kugeza ku Cumweru. Ndibuka umunsi umwe twarwanye abandi bantana imbunde nari mfite ndashobora kwirukankana kuko yari imbunde isa niremereyeho. Ndashimira Fande Kajege yarantabaye, arangoboka nanze kuyita, kandi banegereje abafurero boza bambwira mu gifurero ngo yimanga shaho ngo nimpagarare nanze guti iyo mbunde. Abantu twari kumwe bamwe bari bansigiriye, ngira Imana mbona Kajege yarabangutse, yari umugabo, ndamushimira. Arambwira ngo komera, ndashitse. Anshikanaho n'undi mwana bakundaga kugendana, umwana wa mukuru wabo nibagiwe izina rye, muri babanaga muri mu gikundi ciwabo. Arantabara ndarema, ariko uwo munsi arantabara ubugingo bwanje ntibwapfa kuko bari bamaze kunegereza, kandi mpaye mbona ntabasha kuyita. Ndashima Imana yampuje na Kajege, yaratabarutse yarapfuye yaguye ku rugamba. Colonel Kajege yari umugabo, yarantabaye uwo munsi, aramira ubuzima bwanje ndiho. Abiwe bazogira umugisha uturuka ku Mana, kandi bwoko bwacu iyo miryango muzoza muyibuka, ufite ico afite azatabara iyo miryango. Abana ba bene data ndabizi ko muza mubigisha, nti muza mubareka, nti muza muhaterana, muzongere mutera intambwe. Imiryango yaba Fande Nkiriho, imiryango yaba Kajege n'abandi muzokomeze muyibe bugufi. Ikindi kandi dukomeza muri izo ntambara zari zimeze gutyo, Imana iratubashisha zamuriza, tubapfushiriza batagira uko bangana, barimo bene data. Ndibuka umwana nari mfite kandi uwo munsi muri advance pata, umunsi dufata byarere, umwana w'irundu witwa Mavunzi yari umugabo. Arambwira tugeze mu kabiri kintu cantangaje, arambwira ngo Fande Ruhana ngo nimusigare inyuma ngo ninjire njenyine, ngo nimpuruka kano kabira, kandi twari tubona aduyi yakinjiyemo, ngo ndabasifura inshuro 2 ngo mumenye ko nahurutse. Ndamubwira ngo ndi worukinjiramo wenyine, turakinjiranamo. Ndamwangira, ariko arampata, arambwira ngo arinjira wenyine ngo nahuruka, ngo mbone kwinjira ngo nabandi basirikare. Ndanga, turinjirana turahuruka, duhuruke tugwa muri ambushe ya mbere. Iwe niho yaguye, hagati yanje nawe nta wundi wari uduciye hagati, turyamanye baramurasa. Ndamwegura, uwo munsi nanje barandasa, ariko nje ntirwamfata, bandasi sapu abari yitoboka, ngira ngo numuyaga uyitwaye, kubera ko twari mwirango ririmo umuyaga mwinshi ryo hejuru ya Muriza, ngira ngo numuyaga uyitwaye, ariko naje kusanga yatobotse yasonga mbere, iratoboka.
mbona kumenya ko yarashwe, ariko nari nzi ko ari umuyaga wayinkuye ku mutwe. Ndamwegura, ndangiza ndamubwira nti papa reka dusenga Imana. Arambwira ngo ndapfuye fande, niryo jambo yavuze. Ndamubwira nti papa ngaho hari ico wumva wombwira? Arambwira ngo mfite umwuka mukeya mbabarira. Ndamubwira ngo ndamubabariye, reka namubwiye amagambo abiri, ndakubabariye kandi nimba utabarutse tuzabonana mu gihugu cyo mu ijuru, ariko ntupfa data humura. Arambwira ngo sawa. Akoresha umutwe kubera ko umwuka wari usigari mukeya, bari bamurashe mu nda. Akoresha umutwe anereka ko uko mubwiye ngo ntapfa, kuko umwuka ntiyarake yabasha kuvuga wari mukeya. Naruhuka yari umugabo, Mavunzi yari umugabo, umuhungu w'Abarundi, Birundu umwuzukuru wa Rwingingo, ngira ngo yari umugabo. Tubana gutyo ku rugamba. Ico nari nshaka kuvuga no gutanga ubuhamya buryo Imana yagiye tubashisha. Imana itugirira neza, Imana iratubashisha, Imana iradushoboza. Nza nibuka umunsi umwe twageze muri Ruhuha, mbwira bacu, ndababwira tumaze gusenga, ndyamye umuntu arambwira ngo muhumure murahuruka. Tukabana n'abacu, ndababwira ngo yeme tugende, Imana je narose kandi Imana yambwiye ko duhuruka ubuhoro. Turagenda, Imana iradufasha turahuruka. Uwo munsi muri Ruhuha hari aduyinishe, Imana iradufasha turahuruka. Ndashimira abagabo twagendanye muri iriya safari. Tuja kurwana rero umunsi jewe ndaswa. Ico gihe hari Koloneli Kitenge, noneho mayi zigatera ziturutse ijya kwirumba zikanyaga inka. Zamara kunyaga inka, twakurikira inka nka twirwaneho nk'abanyamurenge birwanaho bashaka kugarura inka zabo ziyazinyagwa babatemagurirwa ababyeyi. Leta yari iri kwirumba ikaturasa, igafatikanya na mayimayi igakingurira inka. Wumve leta igitangaza, abantu bavuga ngo leta si itumara, igakingurira mayi igatambuka n'inka inyaza abanyamurenge, yarangiza igahinduka izimbundi igafatikanya na mayimayi twebwe kuturasa. Barangiza abantu bakavuga ngo leta ngo ntiyayiturasa, ngo ni umubyeyi. Yego leta ni umubyeyi, usibye ko haba n'umubyeyi gito. Hari ababyeyi bazaba babaruzi bagatanga abana babo nk'ibitambo. Niba ari uko rero dufite leta isa nuko nguko, ntitwoyituka, niko bisa, niko isa, niko imeze. Nuko barahindukira baraturasa. Noneho Gisanya ihinduka bazariyere y'iyo mayimayi. Tumanuka ijoro tuja kurasa Gisanya, twayinjiyemo mu rukerera turayirasa, irasenyuka irarangira. Twagejeje saa 2 Gisanya twayifashe tuyirimo. Ndatekereza ko nka saa 2 z'igitondo twari twayifashe. Haba intambara ikomeye, ariko Imana iradushoboza. Noneho igitangaza cabaye, leta irahindukira, kubera ko twari twaciye izindi nzira dusiga leta kwirumba. Leta irahindukira isubira ifunga amayira, duhindukira dufite abana baza kajorite. Uwo munsi ndibuka ko hari hakomeretsa abantu batari munsi ya 11 n'abandi bari bapfuye. Tugeze nzira, umugabo twari kumwe, ndashaka kuvuga izina ryiwe bitewe n'isi ya none n'ahantu ari, arambwira ngo ingabo zanje batayo nari nongoje nitambuke ifungura inzira muri Katanyama. Nta yindi nzira, nta yindi option twari dufite, n'ukwari ugufungura inzira muri Katanyama. Byanga byakunda kugira ngo kajorite zacu zibone uko zitambuka. Niko ahandi uzuvuga ni kama mbaya, nta yindi nzira ari hari. Biba ngombwa, ariko nkagiramwe abagabo nakundaga, bari mu mwana umwe ngo ni Ngoma w'abasinzira, wakundaga kugendana n'umugabo watabarutse witwaga Rwanyintare w'Ibubembe. Yari umugabo rero, Ngoma ni umugabo, n'ubu ni umugabo. Kabana n'undi mwana w'abanyabyinshi niwe warunungirije witwa Kagame. Ndamukunda, n'umugabo, n'ubu ngubu muhaye Paul, yarawumiye ariko amaze kumera neza. Ubu ngubu ni umugabo umeze neza, ndabashimira. Barambwira ngo dukubite haduye. Mbona nabagabo, hari ukuntu umuntu w'umugabo akubwira ngo mukora akazi ukabona n'umugabo ntafite umutima wose usumira n'umugabo. Turinjira tuzamukana, tweruvu zari zigenze mu itop ari 3, machine gun izo zari nk'ibyatsi, amakompora arapigira imwe ryo zagitura, irindi riri mu kirere. Barambwira ngo duhambira amakoti mu nda, twaratabaye ikivuka conke. Ndababwira ntuko niko kuri naje, mureke tuyahambire mu nda ikivuka conke. Nuko mwijire tudafite gususumira, upfa abandi bazovuga amakuru ko yapfuye, gusa ntiyagira uhindukira. Twese twiruke tuzitumbiriye, tuzireba uko zirasa. Turiruka, Imana iradufasha. Adu yarajenguwa mwirango arahunga.
tubona inzira tumaze kujabuka hakurya dusa n'abagiye gusiga duyi inyuma ndahindukira kugira ngo dufunge dukavaringa izo kajorite zacu zigume zigende kuko na kiongozi twari turi kumwe muri twe wari udukuriye nawe yari amaze kuraswa yari yarashwe kuguru dukavaringa kajorite zacu ziragenda Imana iradufasha ntiyagira kajorite ifatwa amatekwa Imana iradushoboza noneho zimaze kugenda aho twasigaye dufungiye njewe niho narasiwe turahura naduyi bene kurya ko kwizinga naho niko nobyita bene kurasa umuntu kaza umusunikisha umututu bari batwuzuye nabo baharanira kugira ngo baduteshe za kajorite zari ninshi twikoreye turafunga duhura nabo uwo wandashe nari maze kurasa mugenzi we dushaka kumukuraho imbunda dushaka kumucajinga kurya mwunamye hejuru undi wari umuturutse imbere ntamubonye nko mukambu abari andasa mu gatuza hamwe ibere ry'iburyo nuko nje bizanje biba birarangiye nico gihe narashwe ncika imbavu zibiri zo no ruhande rw'iburyo sinasubiye kumenya ukuntu urugamba rwagenze ariko babagabo twari turi kumwe narimvuze barimo Ngoma n'abandi bagabo twarwananye ku rugamba benshi barimo umugabo umwe wanikoreye wenyine aranirwankana abandi basigara bakavaringa aranirwankana ngezaho yangejeje ariko jewe nta bwenge narinzi ko narinsa nutakiriho Imana iramfasha naje kongera kugarura ubwenge ndi mu bitaro mu Madegu mu Minembwe mu buryo barimo bampa amata bayandamiza amwe akazasohokera hano mu gatuza mwibera igiburyo andi agasohokera n'imbavu zacikiye zibiri ariko kumva sincitse intege kugira ngo nzobabwira ikiganiro c'ubutaha rero tube duhiniye aho ndashima Imana yankijije naraje maze kugera hano muri Kenya aho navuriwe ngira ibibazo bantera imiti bamaze kuyintera kugeza aho nanje nayiguraga nkayitera kubera uburibwe nagiraga ndapfa mva nsa n'uwavuye mu isi ariko Imana izi y'Imana yanje nasenze nababwiye mu kiganiro ca mbere irongera irantabara ikintu kimwe mbabwira shima Imana yafashije hano hari umukecuru azobaha ubuhamya mukarugenza w'abasama umunsi barwana yari yatakaye amaze gutakara akagira umwana w'umukazana wiwe yarahetse mpindukire mbona bagiye kumufata abafurero iriya mu bisambo byo mikenke ndahindukira Imana iranshoboza mpindukira niruka kubera ko sinari nzi ko yasigaye inyuma uwo mukecuru ari hano wenda azobaha ubuhamya mu gikorane twadutegura cy'amashimwe mpindukire mbona mugezeho Imana iranshoboza narababwiye ndasa yaduyi abandi barahunga ujya wari umwegereye niwe narashe bamaze guhunga mbona wa mukecuru arabonetse mugezeho ndashima Imana yuko uwo mukecuru agihari n'uwo mwuzukuru wagihari bari hano Nyamavira niho batuye hano Nairobi abantu bo mubaza makuru uwo no umuhamya waho Imana yadushoboje kubwo gutabara ubwoko bwacu ndashima Imana rero yankijije ubu ndiho narakize ndi muzima gusa ngira uburemere mu gatuza bw'amagufwa yacikiye ariko n'uburemere butagira uburibwe bwoko bwacu ndashimira ubwoko bw'abanyamurenge kubw'urukundo tugira ndashimira ico bita Mahoro Peace Association kino kintu wa cameraman we kino kintu nimba cosubiramo nk'inshuro 60 cangwa 1000 uzagisubizemo ndashimira Mahoro Peace Association ubwo narashwe yari kiyobowe sinibuka umugabo wari uhari w'umupasteri n'undi mugabo mwene wacu wabasita ngo ni Gasita baje gutsimburwa na bader kibasumba batugirira neza baratuvuza tutari dufite ubushobozi bwo kwivuza mu gihe cy'abyare bisa gutyo baturwanaho batuba hafi tukavurwa tukarya amazu yacu akishuka ico gihe ubwo bozabidufasha babakora n'ibyo ngibyo mwarakoze mwabantu umuntu uzoke n'ubwenge no umuntu uzosenga cyangwa uzoshora imbaraga mu kwitandukanya n'ubwoko bwabo kuba hamwe n'ubwoko bwawe ni imbaraga yego ntukabane n'ubwoko bwawe utabubwiza ukuri nimba hari ukuruzi uzokubwira ubwoko bwawe ariko ntukave ku bwoko bwawe tugatandukane n'ubwoko bwawe tukavirira ubwoko bwawe ni bibi guta ubwoko bwawe ni bibi gutandukana n'ubwoko bwawe ni bibi nukumvira Satani baturwanaho bakadutelefona igitondo bakadutelefona ikigoroba ndabashimira mwarakoze
banyamurenge batuye muri Amerika, banyamurenge batuye muri Canada, banyamurenge batuye mu Bwongereza, batuye muri Australia, batuye aho ntomenya hose aho mutuye. Mwumve guhera kuba bayoboye badereke basumba ababatsimbuye ejo bundi komite yindi yari iriho mbere, mwabantu mwe nimba nabandi batarabashimira abarasiwe iwacu. Mahoro Peace Association we turi kumwe namwe. Jewe hano ndi muri Kenya mbakumbuga, sinzoreka gutanga umusanzu w'abagabo w'ubwoko bw'iwacu. Nizibura nzozikaba, nintazikaba nzoba nzifite nzishure. Ndashimira Imana mwaratuvuje, muzokomeze kurengera ubwoko bwacu, muzokomeze kuba hafi y'ubwoko bwacu. Amakuru rero y'uburyo twagambaniwe nzoyababwira mu kiganiro mbaraganyije c'ubutaha. Nzobabwira amakuru nzi y'uburyo twagambaniwe, y'uburyo twashizwe ku isoko, ari twebwe bwoko bwanzwe bukangwa na leta yabwo, tukaruha umupresident akavuga ngo le banyamulenge sonde Kongole, akavuga ko abanyamulenge ari abakongomani, yarangiza agaca inyuma akabwira ndi moko kutumara. Umudepite yaje kwitoza yitura Minembwe nkuri abitakwira, akavuga ngo nta muntu uzodukura muri Kongo. Yikibuvira akavuga ngo abanyamulenge ni baraswe n'abanyarwanda n'abashitsi. Mbigiraho amakuru ahagije, mukunda ubwoko bwacu. Ndashimira urwego rw'abayumbi abatuye muri Amerika, mwaramfashije mu buvuzi, mwarakoze, Imana ibagire neza. Ndashimira urwego rw'abayumbi batuye muri Kenya, mwaramfashije. Bamwe bagazaruha bakarara mu wanje bayabasenga, barimo bamwene data ga Papa Stefano yagazaruhu akaza akarara mu wanje hayasenga aharirira Imana. Warakoze, uri umugabo wawe Stefano, uzi ko tubanye neza, Imana iguhumugisha. Nabandi barimo bamwene data Gatabazi, barimo Gasongo bagendanaga, nabandi hari abageze mu rugo baradufasha mu mafaranga, hari abakoze amafundraising turafashwa, hari abakoze mu mifuka yabo kugira ngo byibura n'ingo zacu zirye zibeho. Ndashimira abashumba b'itorero barakoze, barimo ba Pasiteri Medeo ari wo mushumba wanje, barakoze muri ico gihe c'ivyo bibazo. Ndashimira famiye yanje bwite mwa data, ndashimira bakuru banje bamwe bagazaro bakava Minembwe bagaruka muri Kenya baza kundeba. Ndabashimira abo tuvukana, mwarakoze. Ndabizi ko hari igihe umuntu akora ikintu yatabara hakaba batabyumva, mushobora kuba mutarabyumvisha, ariko ndabizi ko mwebwe muri mwacu twebwe turi twirwaneho, kuko nko mwacu twari bane mu gisirikare. Umwe nuri uheruka gutabaruka mukuru wacu yari umugabo, naruhuke n'umugabo. Ndanashima Imana nubwo yatabarutse ntawe uzobahiteka ko yatabarutse ari twirwanaho, yatabarukiye ku rugamba aharengera ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Niwe mukuru wanje nakurikiraga irya gatatu, twarabanaga tukabana n'undi mukuru wanje nkurikira irya kane ari ruguru, n'umwana w'uwo mukuru wanje wundi nkurikira irya kane. Twari bane twese muri kare akazi ko kurengera ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Umwe n'uwo ngo wadukuyemo, ariko yarasize yarabyaye, turiho turi abagabo nabo yadusigiye, turaremye turakomeye, nabo dukomeje kubabwira gukunda ubwoko bwacu iteka ryose, ndimukave ku bwoko bwacu. Ndashimira famiye yacu yo mwadata. Kubwo gusoza ndashimira umugore waje, ndashimira madame yitwa Nyagiciro Eme, ndagushimiye. Ubu ngubu bari muri Amerika, nije ukiri muri Afrika. Yeme nabandi bazomubona nawe aziyandikishe muri ya mazina nibwo ngo na Amadubukazi na Mahoro Peace. Iyo ngiyo nyabona muzonandikire murebe ko izina ryiwe ribaho ngaho, azatanga umusanzu w'ubwoko mwukagira Imana. Yitwa Nyagiciro, muzonandikire mumbwire ko umusanzu uzuhagera. Nimba utarahagera nanone tuzoganire nk'ifamiye, mubwira komeza atanga umusanzu w'ubwoko. Ariko ndahamya ko ndiyoreka kuko ni umugore mwiza, ndamushimira. Yagiye hanze naragize kino kibazo c'imiti, amafaranga ari yabaza bakiriza abantu, nahise nsubira mu bitaro, nabigizemo amezi 5 n'ibyumweru 2. Akoresha amafaranga atagira ukwangana, dukoresha amafaranga mu bitaro atagira ukwangana. Akaruha kampamagara ngo senza numva noryiki. Kandi abagore benshi hari abatumva gutabara no guhura mu n'ibyo bibazo, akaba yaguta. Courage ni wowe uzokiza Kongo, niko menshi baza bavuga. Inya ni jewe nzoyikiza. Uzoza umva nimbura umugabo, uzoza umva ko ari wowe uzayikiza, ni jewe uzayikiza. Ndabimushimira, yarakoze. Ni umugore mwiza, yatanze amafaranga,
yatanze intambwe yo kumva bugufi, yaranganirije, yaranihanganishije muri ibyo bibazo, yarankomeje muri ibyo bibazo, yagendanye naje muri urwo rugendo, yagize neza. Ndamushimira nivuye inyuma k'umugore Imana yampaye w'isezerano. Warakoze, Uwiteka azakube hafi. Nobivuga bukeya ariko umenye ko uri umugore w'agaciro, uri idubuka, reka mbyite gutyo. Warakoze kumvuza, kunitaho, hari uwo byumva akavuga ngo ese ngo si inshingano ziwe. Yego ni inshingano, ariko kandi urugamba rusa na ruriya hari igihe umuntu wabyumva kumva si inshingano, ni nk'uburara gutabara ruguru. N'abashaka kubipfobya bazavuga ko turi ibirara, mugiye kugira gute? Ntaco mugiye gukora. Ndagushimiye we wumvise ico nari ngiye gukora. Imana iguha umugisha. Ndashimira baramubanje, barimo PDG, barimo Mahoro no kwa badata bukwe, barabyumvise nabo baramfasha tugendana mu rugo rugendo. Ibindi nzobabwira ako kagamba nuko kameze mubiri inyuma. Ariko muri ibyo byose timukavirira ubwoko bwacu, timugata ubwoko bwacu, muzobane n'ubwoko bwacu, timukabute. Imana ibaha umugisha, Imana ibiteho ubwoko bwacu. Nzobaha ubuhamya bw'ubutaha n'akagambane twakorewe. Murakoze, mukore subscribe na share na comment na like, mudube hafi. Imana rero ibaha umugisha kandi ibiteho muri byose. Murakoze. Amen.